Mbanje kugushimira wowe tubana umunsi ku munsi hano kuri YouTube channel yacu Aloyizi 250 nk'ibisanzwe kabisa. Nk'ibisanzwe ntangira mbashimira nshimira wowe tubana hano kuri iyi channel, wowe udukurikirana umunsi ku munsi tubana mu biganiro byacu. Ndagushimira cyane cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi YouTube channel kabisa. Wowe wamaze gusharinga ku bandi, nawe utarakora subscribe nagushishikariza kugira ngo ukore subscribe tujye tubana umunsi ku munsi kabisa. Ngo rero inkuru iriho nuko nyuma yaho ekipe ya Chelsea kabisa yinjiriye mu gikombe cy'isi cy'amaklebe, nta muntu yiha amahirwe, nta muntu yicira akaruru utega, ikagenda istragoringa kabisa, istragoringa mu gihe amakipe y'ibigugu yari arimo nka za Real Madrid, za Paris Saint-Germain, za Bayern Munich, za Inter Milan, zose zaje kugenda zivamo, na za Dortmund zigenda zivamo gake gake, ariko mu gihe Chelsea yagiye nta mahirwe menshi ihabwa kabisa. Bari bazi ko buri wese yibwiraga ko Chelsea igiye yari underdog kabisa, ari ukugera gahita yitahira, ariko yaje gukora ibintu bikomeye cyane kugeza aho igeze ku mukino wa nyuma nabwo idahabwa amahirwe, ihura na ekipe ya Paris Saint-Germain, Visit Rwanda kabisa, ikipe yambara Visit Rwanda, bahurira kuri finale nabwo Chelsea idahabwa amahirwe bitewe nuko Paris Saint-Germain yari imaze kwerekana ibintu bikomeye cyane, imaze gukubita amakipe yose yakubise yakuyemo akomeye cyane, ikuramo Bayern Munich. Bayern Munich mu Budage ni ikipe idakorwaho, ni ikipe ikomeye cyane, irangije kugerekaho ni ekipe ya Real Madrid kabisa, ifite za Champions League nyinshi ku isi kabisa, iragendera zihigika, ariko igeze kuri finale ekipe ya Chelsea yereka yuko ku kiraro hariya nta muntu ujya uhambuka, ari ahantu hateye ubwoba kabisa. Nyuma yuko rero itsinze, imaze gutsinda gukuramo ekipe ya Paris Saint-Germain, iyo ni Chelsea mvuga, yakuyemo Paris Saint-Germain kuri finale, yitwara igikombe cy'isi cy'amaklebe kabisa. Ndagira ngo ubwire ko ngo ariyo club ya mbere ku isi, niyo club ya mbere ku isi kabisa kugeza mu mwaka wa 2030 aho igikombe cy'isi cy'amaklebe kizongera kubera. No kuvuga ngo amakipe yandi yose agomba gusigara yubaha ikipe ya Chelsea kabisa. Nyuma yaho rero itwara igikombe cy'amaklebe, bikurikiyeho irimo iriyubaka, irimo irongeramo amaraso, irimo iratyaza abakinnyi kabisa kugira ngo muri Premier League tuzitware neza muri iyi season tugiye kwinjira muri 2025-2026. Nakubwira ngo wowe